Assalamualaikum mbokk yi tey nag suma leçon dañ leen di jox fukki phrase ak juróom yu am njëriñ ci anglais yoo xam ne kenn ku nekk da kaa war a xam inshallah léegi ñu commencé ko. Who gave you this money? Who gave you this money? Qui t'a donné cet argent? Qui t'a donné cet argent? The woman who is speaking is my wife. The woman who is speaking is my wife. La femme qui parle est ma femme. Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. I want to buy this book. I want to buy this book. Je veux acheter ce livre. Je veux acheter ce livre. Go wherever you want. Go wherever you want. Va où tu veux. Va où tu veux. Olof naan demal fu la neex. Do whatever you want. Do whatever you want. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Olof naan defal lu la neex. Where is the knife? Where is the knife? Où est le couteau? Knife boo ko déggee mooy paaka. Where is the knife? Où est le couteau? Don't give him the knife. Don't give him the knife. Ne lui donne pas le couteau. Ne lui donne pas le couteau. It is time to work together. It's time to work together. Il est de temps de travailler ensemble. Il est de temps de travailler ensemble. Did you sleep well? Did you sleep well? Avez-vous bien dormi? Avez-vous bien dormi? Ok, hein? It's difficult for me. It's difficult for me. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. Olof naa ko jëfe na lool si man. What did you say? What did you say? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? You made her cry. You made her cry. Tu l'as fait pleurer. Tu l'as fait pleurer. Olof naan yaa ko jooyloo. Everything is clear. Everything is clear. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Okay, guys. Where will you go? Where will you go? Où irons-nous? Où irons-nous? ngeen abonné bës ko notification bi pour que leçon bu dugg rek ngeen mën kaa seen inshallah.